M23 and Rwandan forces. Les journalistes qui font un boulot. Tunakimbia vita, masasi na mabombe. Tuko hapa hatujua kama hapa ni wapi. Tushakosa makimbilio kama tukimbilie wapi. Tuko nje hapa hatuna na kwa kulala ngizi tuko hapa. Tunakosa kama tufanye nini. Ubanza ari imeruka igiye kuba ariko ikaba imeruka yo mu karere kamwe cyangwa se mu bihugu twegeranye aricyo Kongo bishobora no kugera mu Rwanda. Nk'uko dutangiye tubireba ni amasasu akomeye cyane ndetse n'abaturage bari guhunga nk'uko muri kubyirebera bava mu gihugu cya Kongo berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni intambara ikomeye cyane iri guhanganisha umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'indi mitwe ikomeye cyane ikorana na leta ya Kongo. Myinshi cyane, ni imitwe myinshi cyane ku buryo udashobora kumva. Ubu ngubu kano kanya amakuru agezweho nuko biri kuvuga yuko umujyi wa Goma wamaze gufatwa n'izi nyeshyamba za M23. Turakomeza kugenda tubakurikiranira kugeza ku musozo. Kora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro bigiye gukurikira.